Ja bih tu stvar raširio još na jednu dimenziju koju želim javno da kažem, a to je da napadi na opoziciju, u ovom slučaju na Dragana Đilasa u Skupštini, su nedostojni poslaničkog mesta, nedostojni politike. Dragan Đilas, bez obzira šta ja mislim o njegovom ponašanju prema Demokratskoj stranci, a nisam zadovoljan, imam zamerke, ja sam principijelan čovjek i Demokratska stranka je principijelna, ona mora da zaštiti napad na političkog protivnika koji u jednom trenutku biva proglašen kao neko čiji je jedini san da ubije predsjednika. Slušajte, s obzirom da znamo ponašanje predsjednika i njegovo prisustvo u medijima, koje na ozbiljan način dominira tim medijima, da imamo ozbiljne sumnje u njegove namere da utiče na čak manipulaciju emocijama, što znači da ima refleks jednopartijskih sistema i vladavine velikih autoriteta kao što je bio Tito, u tome neprevaziđen, koji je pokretao emociju, ali je bio u jednopartijskom sistemu. Imamo nešto i od Miloševića i te stvari apsolutno pokazuju da Vučić želi da manipuliše emocijama građana. I ako neko tako radi i prozove kao apologeta u Skupštini i targetira svog protivnika, u velikoj opasnosti da se jedna taka emotivna duša koja nema distancu, kao što je to obezbeđuje kultura i umetnost, reaguje tako što će na kraju stvarno i da napadne tog političkog protivnika jer smatra da spašava svog predsjednika koga voli. To znači je nedozvoljivo. To je ponašanje koje ne sme da dozvoli nijedan predsjednik demokratske države. A ako hoćemo da je definišemo kao totalitarnu i autoritarnu, ni tada ne bi trebalo to da se dešava.